ARV e ne ya amega mo kotsing ka mathatso mme mapodisi a tlhalosa ha mokgweetsi wa yone e ne le mokhanselara wa kgaolwana ya Kwe yo tlhaloswang fa kotsi eo e mo gapetse botshelo. Le ha go ntse jalo dithotomiso tsa mapodisi di santse di tsweletse go bata go itse se se ka tswa se bakile kotsi eo. Na re mo bekeng e re tswa mo go yone ka Saturday in the afternoon ra receive information ya gore go na le accident mo tseleng ya Serowe le Tlhakane just between the junction ya Kwe le DK1 mme mapodisi a re go tsena ko ra ba ithala ile gore koloi e na le di occupants di le 4 mme ba bata go tsetsa ko sepateleng mme ya re ha ba tsena kwa ngaka ya confirm ha mokgweetsi a thokahetse mokgweetsi wa ra ke re e ne le mokhanselara wa motse wa Kwe ke re hela o ngwaga tse 36 mme ra re santse re thothomisa gore case accident e ka tswa e khositswe ke ka gore gompieno ba na le bone retso ba sentse ba le mo seemong se leng gore they are still being seen by the doctors, so we cannot rabatsa di statement gompieno. So gora re sentse re le ka gore e re ha ba sena ba recover e be le gone ra re ka simollang ra tsa di statement gore re bone gore accident e ka tswa e khositswe ke eng ka gore mme gone koloi yone ga ya thula sepe right. Le ga go ntse jalo Superintendent Mapepu o tlhalosa ha ba tshwere ba bo ba thola bakgweetsi ba le 47 ka melato ya go nwa nnotagi ntse ba kgweetsa ka mahelo a beke. Re ne ra tshwara bakgweetsi ba ka tshwara 250 ka melato e leng gore e ne ya harologane mo go 250 re ne ra tshwara bakgweetsi ra phuruphutsa bakgweetsi mo go testeng bakgweetsi ba rona ne ra khona gore re tswa ka di-case di le 47 tsa batho ba ileng gore ba ne ba le above limit ba kgweetsa ba hitile selekanyo sa se leng gore sa letelesaga mo mothong gore a ka kgweetsa mme ke re kana go mo ke sesupo sa gore motso wa rona ra wa gola o gola yana ke motso leng gore o tetse dibara ya ka o itse gore Lethakane ke ene o re ka reng ke yone capital ya Botete. So on weekend basis people they come here but le go itisa kwana. Superintendent Mapepu o tlhalosa ha mapodisi a ta tswelela ka letsholo la go gagamatsa setoropo mo ditseleng a tswelela ka go ikuela mo batswaneng go emisa go nwa ba kgweetsa ka ile nngwe ya tse di bakang dikotsi tsa tsela. Sebatseng Tebogo, Botswana Television, Letlhakane. Bomme ba Botswana ba le 10 ba nnile bangwe ba ba fetang 200 go tswe mekgatlhong e farologaneng e kwalang dibaebele go ralala Afrika go akaretsa Zimbabwe, Lesotho le Afrika Borwa ba ba kwadileng baebele e ntšha e bidiwang African Women Devotional Bible. Baebele e rotswe semmuso ka la bobedi kwa Tlokweng ke ba Bible Society ko moletlong o neng o tsenwe ke tona wa tsa madi Mpheki Serame. Tona o tlhalositse fa dithuto tse di mo baebeleng eo di ka thusa go fa bomme dithata tse di ka ba letlang go nna mo maemong a boeteledipele. Tsholofelo Tumbale. Bible Society ya Botswana mo go ribololeng Bible ya African Women Devotional kwa United Congregational Church ya Southern Africa kwa Tlokweng mo mosong wa labobedi e sonetse fa se kgonagetse ka tshwaragano ya mekgatlho ya bone e le 25 go tswa mo Afrika go akarediwa le la Botswana. Bible e kwadilwe ke bomme fela mme ebile bontsi jwa melaetsa e fitlhelwang mo go yone e itebagantse le dingwe tse di amang bomme. The project qualified to be labeled as a crowd-funded development as it involved close to 280 women who wrote and shared their thoughts and devotions voluntarily that were included in this Bible. And this was done under an organization called United Bible Societies, which is a fellowship of all the Bible societies in the world. Bible modi devotions inside if we are empowerment and leadership re dumela gore bomme ga ba tshwana gore ba nne ba lebega jaaka ikete ke batho ba ba kopang go gongwe kae mme re dumela gore bomme ba tshwanetse gore ba neele dithata tsa go itshetsa le mo tumelong tota e bua gape le ka health and well-being re dumela gore botsogo jwa batho le jwa bomme particularly bo botoka thata re dumela gore Bible e tla thusa gape go nonotsha semowa sa bomme. Bomme ba ka anywa go le gontsi mo melaetseng e fitlhelwang mo Bibleng e. We have very good examples in the Bible of women who led in many aspects.
And I must appreciate the work that has been done. You're the devotional Bible. Because I believe it will touch our lives as women. We have examples to learn from. We have stories that can inspire us. Even when it is difficult, we can always refer to something that can motivate us, that can provide the lessons that we need. Bible e ya bo ele mpho e botlhokwa e na ya bela bangwe ba ba ikwadileng ga mmogo le mekgatlho e inaakantseng le go tlhokomela bomme jaaka ya Women Against Rape le Botswana Gender-Based Violence Prevention and Support Center. Tsholofelo Tombali, Botswana Television, Gaborone. motho ke go tlhatlheletse ga go tsa sekgwa kgante jana ka nako ya e roba bobedi a re utlwetsa metshameko. Le go lebogeretse motho madume dumela mekgantla metshameko metsone tsa re setlhopha sa setšhaba sa bomme se segolwane sa kgwele ya dinao the mess se simolotse ikatiso ya sone maabane ya ntlhako Turkey kwa se ile ikatisong ya malatsi a 11 go ipaakanyetsa kgaisano ya monongwaga ya sejana sa Afrika sa bomme sa WAFCON a rutwe Thapelo Banda. Ikatiso ya ntlha ya ngwaga ya the mess ba le kwa ntle ga lefatshe leno e simolotse ka itshidilo mmele e mo go yone go remeletsweng thata mo go fokotseng matute a mantsi mo mmeleng le letsapa. Mokatisi wa tsa itshidilo China Mokaila a re ba tshwanelwa ke go sala morago ditsetlana dingwe pele fa ba ka fetela kwa ikatisong e tseneletseng. So there's a lot of lactic acid mo di muscle tsa batshameki. The only best way for you to do it is to do it through a lot of mobility work, a lot of injury prevention movements, and just making sure that we have the good base to start off, because tomorrow we are going into what we call intensive training. So Senek is a plan from the activation plan, which was more on mobility technique and a lot of foam rolling. And then obviously when it came to the main exercise, it was basically based on injury prevention, movement and technical warm-up. So that's basically what we do. So I mean, my role here is basically to make sure that we are able to manage load management the players, so that we don't overdo things, so that the players are able to basically run 90 minutes or over, even over 90 minutes. So the only way for you to do it is to make sure that you do the right training in terms of load management. Mo godimo ga mo bakatisi ba ne ba itebaganya le tsa botegeniki segolo jang go sireletsa kgwele go tswa kwa morago go ya kwa pele gore e felele le mo letlhoeng. Mokatisi Alex Malete a re se se tla thusa batshameki go akanya sentle ebile ka bofefo fa ba tsena mo kgaisanong. An extensive session where we work on tactical aspects of the game, and we are waiting for Friday to see how the game will go. And obviously the conditioning coach is very key in terms of managing the load, and also the video analyst is also important in terms of for us to be specific in terms of our preparations, and in terms of our approach we have to get everything right. We need to be spot on. Conditioning, we have to make sure that the players are refreshed and ready to perform at their level best. On the tactics side, we worked more on defending and attacking, like finishing all the second balls. Energy from the ladies, they're giving a positive energy. They're showing they're working hard and showing willingness of competing with the team around here. I think that this game is a motivation by its own. When you look at the rankings, they're a bit higher than us, so you can tell good games and go solofetse gore iketiso ya the mess e tswelele e nna e mašetla go ipa mo seemong se sentle pele se le bagana le ditlhopha tse di farologaneng jaaka ba rulaganyeditswe motshameko wa ntlha wa botsalano ka Labotlhano. Thapelo Banda, BTV Sport, Antalya, Turkey. Fa le batsa liki ya Botswana Premier mokatisi o mosha wa setlhopha sa VTM FC Ruben Njavera Shikoti a re ba ipakantse sente go fenya setlhopha sa VDF 11. Shikoti o supile fa maikaelelo magolo a gagwe e le go inola bafana ba dijabane mo go bokabokelweng ke selepe sa magagane. Mosameko o tla tshamekwa maitsibwa ano metsotso e le 30 morago ga nako ya bone kwa VTM Arena. Rutwe Tlamelo Montsusi.
VTM ba tsena mo motshamekong o morago ga go tshameka maleka gabedi ba latlhegetswe gabedi le go bona phenyo ya nnetse tharo go ile nngwe kgatlhanong le Holy Ghost mo metshamekong e metlhano ya bofelo ya league. Bafana ba Dijabane ba tsena mo motshamekong o ba tsholetse ditlhogo morago ga go fenya Matebele ka nnotse 3-0 mo kgaisano ya Orange FA Cup. Mo nakong eno VTM e mo maemong a bo 12 mo lokong ka dintlha di le 16, mme ka jalo ba tlhokana le dintlha tse 3 mo motshamekong o go tswelela ka maiteko a bona a go falola selepe sa magagane. It was a sweet victory against Matebele, and it's a different ball game altogether. Against Matebele, it was a cup game, and so now we are shifting the concentration, the focus on the BDF. They are like Matebele. They play more like Matebele. Why I say they play more like Matebele is because they use power play in pace. Okay, so to count on that, I feel it is better with the strength of my boys is to keep the ball. BDF 11 mo letlhakoreng le lengwe ba kwadisitse maleka gararo le go latlhegelwa gabedi mo metshamekong e metlhano ya bofelo ya league. Seemo se mokatisi wa setlhopha seo Lewis Tshwane a dumela fa ba ya go se tokafatsa mo motshamekong wa bone le VTM. BDF 11 e mo maemong a bosupa mo lokong ka dintlha di le 21. We've been working so hard on the aggression. Because we played them and we've realized manaleka ha ba dirang ka teng le rona we come up with a plan le gore ntse re leka go dira all these days the preparation. But of course it's one game e leng gore people I think ga ba khono le mo gore there is pressure in the sense ya gore tse di ko morago ha tla sa ga rona di tla di kelemile tse di hapele le tsone they are going up. But re lekile go ele ba ra ba kanyetsa gore we shouldn't get carried away. Re ska rana excited re ba kanyere ya kwa ile team ba ba re akanyang sentle. La bofelo ditlhopha tseo di kopane di palana ka maleka le fela setlhopha. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Ntwa go lwela go itsitlela mo go tsa ntlha tse nne mo lokong ya ligi ya Botswana Premier e tla tlhola e phagetse kwa lebaleng legolo la setšhaba jaaka ditlhopha tsa Matebele FC le Security Systems di kampana mo motshamekong wa ligi ya Botswana Premier. Bobedi jo bo tsena mo motshamekong o bongangane ka dintlha di le 20 bo farologanwa fela ke dinno tse pedi. A re utlwe le Diapoloko le Thomas Monnamorwa ka pego. Morago go ntshetswa ntle ga kgaisano ya Orange FA ke sa VTM ka go ba fa phaka dino tse 3-0 mo motshamekong wa ditlhopha tsa bofelo tse di 42 wa kgaisano eo. Mokatisi Chinyemba a re ba lebetse ka seo mme jaanong ba itebagantse le go tisa madio a itumedisa mo leking. Mo nakong eno kukantsi wa maemong a bone ba fentse metshameko e merataro ba kwadisa maleka a 4 le go latlhegelwa ke 5. Mokatisi Chinyemba a re go nna teng ga bangwe ba ba tshameka pele ba ba neng ba seo ntateng ya kgobalo ga go ba thusa go tswelela ba lwela go nna mo go tsa ntlha tse 4 mo lokong. We got a boost in our camp with the return of 2 players from injury, which will give us a lot of options up front. Hopefully tomorrow it will really make a difference. It's always exciting to be where we are on the log. We are on the top 4 bracket. We have worked hard to be there, and we will continue working hard to try and maintain that 4th position or go better and do better by the end of the season. So it's a game we are really looking forward to, and we will definitely give as much as we get. Hopefully by the end of the 90 minutes we'll collect the maximum points. 16 ka fa letlhakong le lengwe ba mo go botlhano ba fentse metshameko e supa maleka a le mangwe le go latlhegelwa ke supa. Mokatisi David Botlasitse a re bantse ba dirisa sebaka se go tokafatsa go nosa ga bone morago gore mo motshamekong ya bone e meraro e fetileng ba re tirelo ke go tshikinya letloa. Le fa the Alarm Boys ba tla bo ba sena le motshwaradinno wa bone Michael Maswile yo mo kgobalong go nna teng ga batshameki ba tshwana Michael Tinye tebo go kopela ke nao Katolitsile thato o gopotse go solofetse go ba tudisa meratswana mo tikologong ya ntlha ditlhopha ka be di tshamekile maleka a no setlhopha kwa Lobatse Sports Complex. We've been preparing well, but in a more detailed manner, because if you check our last
3 games, we haven't scored a goal. Hence, we have been concentrating on finishing and defending. We are on the same points. They are above us by goal difference. If the security systems that we normally know turns up, we can get out of that game with a positive result. Mo motshamekong o mongwe se se mo maemong a boraro ka dintlha di le 28 sa Gaborone United se tsaya leeto le lelele go etela Tavik e mo go a borataro ka dintlha di le 21 kwa lebaleng la Khansele kwa Francistown. Tavik ba tsena go kgaogana le mokatisi wa bone Philemon Makwengwe. Metshameko e tla tshamekiwa metsotso e le 30 morago ga nako ya bone. Leader Poloko, BTV Sport, Tlokweng. mogolone go tswa kwa Botswana Football Association Terry Khabeng a re go ruta bana ba sekolo kgwele ya dinao go tswa kwa moding go ka ba thusa go lemoga talente ya bone ba sa le mo bonaneng le go ba rotloetsa go tshameka ba sa ipelaele. Khabeng o buile se kwa Tsabong kwa Botswana Football Association e neng e tshwere ithuthuntso ya kgwele ya dinao go tswa kwa moding le bana ba sekolo sa Tsabong. A rutwe ke o lebogile Radipotsane. Le go tala Botswana Football Association ka tshwaragano le bakgaolo ya Tsabong bana ba phuthile bana ba dikolo tse di potana go di bolla talente le go ba ha sebaka sa go tshameka le go itumela mmogo mo letsatsi le ba ruta bana go tswa kwa dikolong tsa Tsabong bana ba thathelwa dithuto tsa go rutuntsha bana mo kgweleng ya dinao. Nna le rena le dikategori tse tharo le kategori ya under 8, under 10 le under 12 mo basimane le basetsana go ra re sekolo sengwe le sengwe se re fa bana ba ileng gore ba 60 bana bothaba go kopana mo dikolong tse tsotlhe ba nna 300 ke sone se e leng gore re batla gore bana ba ba khipiwe hela ba ntse jana ba ne le di-training tsa bone mme re na le di-coordinator gore mo dikolong tse ba e leng gore ba tla bone e nna re kgwedi le kgwedi mo ba re romelela report tsa rona tse re jaaka ba tlogetseng. Baruta bana ba lebogetse go bereka le mokgatlho wa kgwele ya dinao go netefatsa ga lenaneo la kgwele ya dinao go tswa kwa moding la Tega. Ne re dumalana le bone gore gongwe ne ka re ga re go ntse jana ra kgona go nna re ba tsenyetsa di-airtime kgwedi e hela re bone gore rona re le Botswana Football Association re leke gore kgwedi le kgwedi mongwe le mongwe le mo projecting re be re kgona go monela madi a kana ka 500 mme di-coordinator tsone be re di tsenyela madi a kana ka 500 mme re ba kgona go ba tsenyetsa le airtime yana 100 la se nka se promisa yaka ebile le bone BFA ba le jaaka ne re registera mo FIFA di-website tsa bone rona re malalalaotswe go Tsabong primary le last year ga ntse ba rana this project women's in sports re ba supportile tota le ya grassroots ya ntlha ene still ne re ba support. Lenaneo le le ikemeditse go ruta bana ba sekolo ka botlhokwa ja go itshidila mmele le go tshela botshelo jo bo babalesegileng go tswa bonaneng ja bone. Ke o lebogile Radipotsane, Botswana Television, Tsabong. Bothetso a re sa egolole tlou le maro ka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhale tsa nako ya bosupa dibekhutlho gonne fa ta ke leboge jalo moro a re boineelo ntshole o neng a rona jalo ka puo ya diatla re boa gape ka tsa nako ya boroba bobedi e le tsa sekgowa gakologelwa moremogolo go betla wa taola wa motho wa ipetla tlholantse o ipetla. O tsogile jang mo nakong tsa gompieno re harharilwe ke malwetse a